Inaldaw-aldaw sikat mapanpanunod ko, mani-manipod pa'y datat nagamam mo. Uray pa'y kasat nut palang iyaw-awan ko, ngam sikalatan matagdaga inip ko. Nagrigaten ti kasasaan, nakasken ka dan asawa, ngam jakmitten mapawilan tuirik na. Ket idin manugutak asikaken siyak tayag sara, amuklatan walya mapasama. Mapantadya sentences tanan namin tani ayan, itatun ko to'y puso magiken kalalwa. Mapantadya sentences da agpapastat ragsa, riknam ken daytoy rikna, isudat nagsapa. Inganat kaano nga ta ang mailimit ta, di ka na yun na panagsinarak ta. Adan amak ku amang anuat at makakita, ngem na lablabes met iliw kuken ka. Nagrigaten ti kasasaan, takasken ka dan asawa, ngem jakmitten mapawilan tuirik na. Ket idin manugutak asikaken siyak tayag sara, amuklatan walya mapasama. Mapantadya sentences tanan namin tani ayan, itatun ko to'y puso bagiken kalalwa. Mapantadya sentences da agpapastat ragsa, riknam ken daytoy rikna, isudat nagsapa. Ayan, salamat sa nag-request ng 7 Seas. Alright, so para po sa nag-request ng labis na nasaktan, yan.